April ni somni pakua sang ni somni panga tho le ni ania bazar thlir tu te chibai ule Pahalgam firfiak chet na wanga India in Pakistan na hrek na chuan omzia nei chho zela tuna hian Pakistan chuan tuyan har satana damdoi lama po har satnan tok tan me kan ti kan hriat vek to angin India chuan Indus Water Treaty ti top lei lokin hei wang hian Pakistan lo nei tu za somriat vel zet chuan an du khop tu yan dong lo tan to a chuba ka chuan Pakistan rama damdoi chi sang sang le asiam na man ruwa za somli vel zet chu India tangan lak luani wangin Pakistan hian damdoi lama po har satna na satak an tok tan me kani India le Pakistan hi direct takan indor ton lo na hi rei to a chuti chungchuan atari waga border trade a hian kumtin cheng vei bel che sang thum zariat vel zet sum ma chevel ni in soyani a chu mai chu ni lovin ram dangkal tlangin India hian Pakistan rama dollar tuk leding on somdon hu bungrwa thon lut thin ni in Global Trade Research Initiative GTRI chuan an soi hetiang hi ni wangin Pakistan hi an han tong na ve viau na a India tel lovin anom hlei thei lova tuna hian Drug Regulatory Authority of Pakistan chuan Russia le China ba ka Europe ram thren khat te chuan mamo dam doi te lei sak tumin an bemek anti heti la hian Indus luipui kama omlo nei tu te chu an mang ang tan meka hetiang zela tu ya ka mani chuan thalera kanom thuai don ani antia Sin province lo nei tu te chu an mang ang na sa to a riltramin kan thi thuayang anti mekani hei ba ka hian Pakistan lo nei tu te hi leitha fertilizer lama po an har satan to boka firfiak tele Pakistan ram shoi tu te wangin lo nei tu poisai lo ten har satnan tok hi apoi hle ani heti la hian India chuan Pakistan hian an ramrika na firfiak an vullen na hi an ti top thu chiang takan soi ma chuan Indus Water Treaty hi ti top chunjom zel an tum thu an puang ani mithen khat chuan Indus luipuya tui zoza hi engtin nge Pakistan ramalu lo turin India hian a siamang khoi ange da ang ti chu an zo na ni a India rama mifing tak tak te po in hei hi an zo na ni in fiam thu tho nan te po an manga ma se India hian rom han na fel tak alo nei dei to a kumni liam ta tang khan India hian tuida khol na tur tuizem lian mai pahni siam na lo thok dei to ni in Indus Water Treaty a commissioner le technical consultant na lo thok to AK Bajaj chuan soi Bajaj hian India chuan Indus Water Treaty chungchanga hian Pakistan hi inbiak na nei pui alo tum sa to a India hian Pakuldul project le Bursar project siamin tuida khol na tur lian taka siam mup ni in NDTV nan kom na soi chuaka Pakuldul project a hian chak takin nan thok mek to a Bursar project a po ro man na pe felani to ati hetianga tuida khol na tur Pakuldul project le Bursar project ten pe nuwa chuan India hian tui tam tak ada khol thei mai pi lama Indus tui hi Rajasthan Punjab le Haryana state a te po pe thei to don ni in Bajaj sian asoyani Indus Water Treaty hi kumsang khazakwa somruka zia to khani a India le Pakistan inkara inhir ngau na omthin ma se englai main he treaty hi chu a khoilam ve mai nan ti top ngai lova he in rem na hnuai a hian Indus luipui le apeng te chu omzanei taka in semin Sutless Bias le Ravi lui te chu India chuan a changa Pakistan chuan khothlang lam lui Indus Jhelum le Chenab te changve thungani Pakistan ram lo nei tu za somriat panga vel zet chu Indus River system a in ngat an ne wangin Indus luipui hnar lama om India in har satna siam hi Pakistan hlau berani lo theilova India in IWTS suspend po Pakistan hian Indo puan la anga kan ngayang anti top mai ani kha tuna ri chon Pakistan hi a boizok an ni chiang khop mai Pakistan Prime Minister Louis Nawaz Sharif chuan anaw tuna Prime Minister Nimek Shehbaz Sharif chu India beizong mala lo tur le inbiak na manga chinfel tum turin na hril Express Tribune in an tarlan danin Nawaz chuan Shehbaz hnen a hian India nena an inkar chingfel thuai tur le inrem na nei dan kongjong thuai turin na hrila a indo zonga mala lo tur le inbiak na nen a thei chen chen a boruak ti dai zonga mala turin na hrilani Nawaz hi Shehbaz a u ni in tumthum lai Pakistan Prime Minister alo ni to a
an chung ko party Pakistan Muslim League Nawaz PMLN hotu berani meka Lahore khopuya an chung ko ina tun nai khan an unaw hian in komen Shehbaz chuan Pahalgam attack chu India in leman channa ni ti soin India in Indus Water Street ti ati to bawangin Indona chuang mai thei ti te au hna hian a hril ni in tribune chuan an ziaka Nawaz chuan anaw hna hian borok thalo siam lo tur le India na in rem taka tum turin a hril thung ni in an ziak ani Pahalgam attack nuwa India le Pakistan te chuan ramdang puina le thlopna an zong na sadun hle a India chuan ramdanga apalai te chu Pahalgam attack chungchanga anom naram te hna thilom dan chiang taka hril turin an hriat tir veka Prime Minister Narendra Modi po in khovel hun sang hruai tu te bekual boka Pakistan po in China le Turkey baka Maldives le Bangladesh te chu tranpuya somin Alela thei ang berin India sarkar che dan chu hengram hruai tu te hna hian an soi ve bokani hetila hian Saudi Arabia United Kingdom le Iran te chuan India le Pakistan in kara palai na tho tumin man la mek boka khovel ram tamjok in Pakistan hian firfia kan tho pui thin ti an hriat deuh vek to wangin India trantu an tamjok hle a hetila hian Pakistan trantu niangai China le Turkey te po hian Indona chuak ta se Pakistan hian tran ngam tak tak angem ti a soi thei lova China hi hlo viewin langma se Pakistan ral thuam za songriat pahni zet hi China pe kania wangin a hran pa han pui le vakna tura nei hran lova Bangladesh le Maldives te hi chon lo tran ve viau po ni se omzia tak tak an nei tham lawang Pakistan nena in thian thathin US po in Pakistan hi puidu ta inarin omlova tunhaya US le India in kar hi that chho ema wangin India tan tunma US in longlian nena Pakistan a pui angkha hlau tur om to inarin omlowani hetila hian Pahalgama firfia ka chet na mo phurtu nia in soi annuwa kan ti ani lo ti le ta the resistance front te chuan nimin khan thu chua thar an nei le a India sipaiten Jammu and Kashmir a firfiak te chen na inan ti chiat chu phuban lak don thu an puang TRF commander Ahmed Salah ra thu soi audio chu nimin khan online a aput ruwa heta hian Kashmiri te hna thu cha ani thu po chiang takin tarlan ani a Salah hian firfiak te chen na in bom chiat ani te firfiak chung te tha an ni te chu phuban lak don thu soin Jammu and Kashmir police le sipai te laka phuba la in inti chatu te chu anin ti chiat ve ani anga an chung te tha sak phuba po heng police le sipai chung te tha sakin phuba la ka ni ang ti apuang ani hetila hian Pakistan Defence Minister Khawaja Muhammad Asif chuan India in Pakistan hi be ngei don yan hriat thu le India be na chang le turin an sipai te anin ral rin thu apuang Nimina Reuters in Islamabad a office an komna Muhammad Asif chuan enge mo thleng don ti achiang to a chumia tan chon kan sipai te kan thuam thameka hetiang huna hi chon ro manna thatak neingai thina wangin ma kan lani atia sipai te chon India in Pakistan a beithut thei ti an soi ni in a soya aba kero a soi chiang lo thunga Pakistan ram chu ralvek hlau thon omdin huna din chawin nuclear ral thuaman mangang ti a soi bokani India ram lama po boruak ti monom zong thu soi anom ri manglova Nimin Khan Union Minister Ramdas Athawale chuan Pakistan in India hena Pakistan of Kashmir chu hlan tu lawani chuan India chuan Pakistan laka indo puang mai se du thu a soi Athawale chuan Pakistan occupied Kashmir om chung hi chuan firfia ka chet na hi om reng dona Pakistan in India hena POK hlan lawani chuan Pakistan laka hian indo puang turin Prime Minister ka ngena ni atia firfiak te hian an kalkong pa ngai atangin India raman ron lut reng maya hei wang hian Pakistan hian hela hian chua sananga ya chuti ni lo chuan India chuan indo puang hre don lawani Article 370 ti bawani nu khan Kashmir a hian khwal zin an lut tama Jammu and Kashmir in thana po vote la pung na sa a hei wang hian Pakistan le firfiak te an lom lawani atibok India le France chon Rafale marine fighter chungchanga in rem nan ziak felta a France chon kumsang ni somni pariat atangin Indian Navy te mantur Rafale in do thona hi siam tanin kumsang ni som thuma an zawanga India chon euro tluk le ding on sari izet an seng dona
hei hi India poisa chuan cheng veibel che sing ruk sang sari zakwa sumruk panga zetani a he in remna hian thlona leina mai ba ka India pilot 10 friends rama thlona khat le en kol lan wazir ba ka India rama friends mithiam 10 pilot le crew te training an ron pek na tur sen so te po atel vekani India hian kungsang ni som paruk khan Indian Air Force man turin Rafale jet fighter hi somthum paruk alo leito a tuna leile tur nen hian somruk pani lai le don ta ti na ni a nimina intergovernment agreement IGA a hian India ram maritime systems joint secretary Dinesh Kumar le friends thlona siam tulian Dassault aviation CEO Eric Trappier ten mingan ziaka India ram defense secretary Rajesh Kumar le French ambassador to India Dr. Thierry Mathu le mipoimo dangtepo antelani tuna hian India indolong te hian Russia siam MiG-29K indo thlonan mangmeka he thlona hi thathokhat ma se khola boinan nei le zau thina chuba ka tun lai ral thom thaber ber chi ken thei lo wangin du thu asam to lova Rafale M hi chu tun lai navy te man chi indo thlona thaber zinga chiar telani India ram hi azawa mishing kan tamboka kan thenom ram te nen kan in nain kan in kalpo thaviau boxia Pakistan nena kan in kar bo ro ka sosan mek lai po hian India ram chunga om satli ani lo India khole tui dik tak zinga po Pakistan tranzong le India soi sel zong lo tong ve to kanom ve zel hi thilmak vak po ni lem lova ma se tun ma ang kha ni lova tun tu ma hi chuan India sarkar thu nei tu te thina chheriawa Pakistan tranzong a thu ziak video le audio lo nu chia tu te chu an man mak mekani nimin pokhan Tripura state a Gomati district a Tripura police te chuan social media athil po sa wangin mi pakhat an mana hetiang lam hoi thila wang hian marchak state rang mi somni pathum man nani niminan man hi Maharani khomi Samit Mia ania Gomati additional SP Sovik Day chuan tuntum hi Samitan social media India ram phatsan zonga thu po sa nei voi ni nani atia tunlai hian thalai then khat bumin nanom meka hetiang ram le nam beina thil social media post le forward in remna ken tel an thathiam lo thina ni engang ril rupua he thil hi tinge ni kan chui mek ati Pahalgam fiek chet nuwa online forum sanga anti national comment hnut che tu mi somni pathum za chu marchak state sanga man ani to a hengzinga hian asam mi som pasari antela asama manzinga hian mi pa ngai chunglama ngai All India United Democratic Front MLA Aminul Islam po atela Tripura mi pali man ani to a Meghalaya mi pakhat man ani to bokani Tripura mi pali man zinga hian zirtir tu pension to pakhat le zirlai por hroi tu antela anni pahni hi tun thachung tani na khung ani dona midang pahni hi chu bailin chuatir le ri anni thung nimina khovel til thleng langsar soilo thailo ju Spain le Portugal ramba ka French ram chimlama karen an nei lo thup chungchang hi ni a mi pui makta duai telin harsat nan to ka kongpuya traffic a boina sa a rel le thlona te leihnoi kong te phone te ATM te chu na satakin na boya hetiang thil hi khovel ram changkang Europe khomol puya thleng khat hle ani ni zan thleng khan thu nei tu de chuan hetianga karen an nei lo thut mai hi a chanan la soi theilowa French ram chim thanglama chuan karen hin nei le to a Spain le Portugal a po mun tamzo ka karen an nei le to boka ram throi tu ten tal boina sa hle ani Spanish Prime Minister Pedro Sanchez chuan National Security Council meeting kawin ma la ngala Spain rama power grid operator Red Electrica mun te po ama nge ina tlo a Portugal Prime Minister Luis Montenegro po atal boi hlebok Portugal rama REN operator te chuan Iberian Peninsula le French ram mun then khata karen hian nei lo ti an puanga mi makta doi somnga vel zetin harsat nan tok mana Spain ram TV channel lian RTVE chuan nimin chundar som pani le chan vevel khan karen an nei lova an newsroom te chu thim vek an tia Spain ram parliament Madrid khopuya om thlengin karen an nei lova metro te po an thima Barcelona khopui dai fema om thlengin karen an nei lova mun rang are la dinga leihnoi konga om laklo te chu police ten an thiar chu an ngai hiala thlona thlok po an boi man viawa Madrid Open Tennis Tournament khel laklo lai po an top mai ani
Portugal a po Lisbon ko puile che vela harsat nan tok na sa a an ram mar le chimlama karen an nei lova mobile phone network te traffic te po angunga Portuguese cabinet chon prime minister Chennai na emergency meeting an nei hialani hetianga voi le khata gigawatt somjet mai power supply top thu thi tun mai na thleng ngai manglova tu nei tu te chona chan han soi factor an hrari lova cyber attack lam chu ni lovin an soina a engma ala chiang lawani Russia President Vladimir Putin chon nimin khan Russia rama victory day an man hun me niria ta tanga ni thum chung Ukraine in ka haya puanga Ukraine point he ni thum chung hian in ka hai puang ve se du thu a soi Putin hian tun thatir khani sar weekend pualin in ka hai lo puang to boka Ukraine lam chon Russia hian Ukraine an bei an chol chuang lova omzia omlem lo ni in an soi thung in do bui pani na Germany tlom na ni kumsa kha zakwa somli panga me niriat hi victory in Europe day ti ania Russia rama chon Soviet Union len tho pui te hne na ni ti in hria reng da hun an mang thina ni in do bui pani na khan Germany len tran rol pui Axis le Allied Force te chu in the win April ni somthuma Hitler a in ti hluma me ni saria German sipai ten an tlom thu an puanga me ni ria chu victory in Europe day a puan anita a Russia chon me ni kwa victory day an mang thung thina ni bazari lo thira wangin kan lo me